Union Home Minister na koigi media house amagi conclave ama pangtokpada one-to-one interview da mane yam clearly high gre ngasi Manipur da thoiba violence masi cross border koigi migration then koigi drug trades aduga koigi illegal immigration sina main oina thon bani na ma masana public domain da media gi kan interaction da ma high gre bani na so aduga chanaba Tabak sing packet privacy, moi gisu prerogatives ni, moi packet tabu sungai ada moi gi fundamental duty mo oira bani, anu masih haira bani na, maduga chanable line da, samna haira da hujiki haira ba FMR boiro, border fencing boiro, then several other NRC demand tauri ko, lai bapur me amsi ras, ekoi na ngasi thengnari bapur se, chumnagi ekoi na cookie na nungai kapok pa lepa, cookie na yumai thaba lepa mi hat pa lepa se, si lepa ka Manipur Pista Hanjali Haviaro.